Ben seni üzülüyorum canım benim. İşe boşum. Tattın ki? Süt kayaktan kavga bakıyordu. Şiirden Ha? Şiirga cemde kim verdi? ata, Şiirde kim savdu? acım, Ha, sonra tavgan iki ne istedim lan? Pişirdin mi? pişirdim. Pişirgen iki sen içtin mi? Vay muhabbet. Oğlum benim. Mana, buna sütten kaymak шығат, естіп mı? May шығат, ayran шығат, ayranды pişkеннен кейін may шығат, оны қайнатқаннан кейін құрт шығады, көрдің бе? Құрт, ірімшік деген ауырмайтын боласың, гриппке қарсы ауырмайтын болады. Жақсы ма? Сондықтан сүт ішіп тұру керек. Өте пайдалы. Ішінде дәрумендері көп. Süt içip durasın da yenge gördün mü kanı faydası var ekin ne? İçesin bence. Ya, Ata. ata pişirdim. Yedim. Süt içiyor. Süt içim. Vay akıldım ben. Ne diyeyim ya? Bir köy kızı ötesin bana.